Sanibonani, kule video sobe senza nawo othayi. Ngiyathemba nidle kahle ukhesi uztatela kahle naseyalobosha heya. Asiqaleni-ke senze lo thayi. Soqala siyenze iphethini, sodweba iphethini kuqala, kodwa phela ikhona enye indlela oqala nje vele udwebe endwangini kodwa senzele iphethini khona kuzoba lula. So ngisebenzisa ama-inches, uzodweba ibhokisi elide eliwu-8 by 31 inches. Ngisebenzisa lezi iy'namba ey'nkulu ethephini, leli sayidini iy'namba ey'nkulu. Shuthi-ke uzodweba-ke leli bhokisi elide, i-rectangle, okuthiwa i-rectangle ngesiNgisi ya. Akithi uyalidweba libe ubani ubude balo 31 inches, 31 inches, ububanzi u-8 inches, kodwa phela ungayenza ube mude or ube mkhulu, kuzoba wethu ufuna uthayi kuzoba kwenza ufuna uthayi ongakanani. Base laphayana uzocinga iphayidi yendawo, akithi uyabo, base uyalimaka, base ungehlela ngo-4 inches, ngehle ngobani ngo-4. Ya, ngo-4 mase udweba ini i-triangle, angithi uyabo, unxantathu laphayana, angithi nani niyawazi uthayi ukuthi ucijile phela, into ecijile nje lapha ezansi, angithi niyabo. Le phethini nje inawo-ke i-sewing allowance laphana, uzophuma nje uma-ke u-2, inawo i-sewing allowance i-half an inch, kodwa phela uma ubona ukuthi usanga-add-a shuthi wakho uzothi uzoba mkhulu kunalo wami kancane. Base laphaya yabo lapha ezansi nginyuka ngo-10, angithi uyabo lo mugqa la kuqala khona ibhokisi ngimaka u-10 inches, angithi uyabo, mase uhlanganisa la ngithe ngingena khona ngobani, ngo-2, la ngithe ngingena khona ngama-inches awu-2, uzohlanganisa kanjena nje, angithi uyabo, kuthi angithi niyawubona, niyawazi nani uthayi ukanjani. Mase laphana ungehlela ngama-inches amathathu, amangaki, awu-3 lapha ama-inches ozongehlela ngawo. Mase uyadweba nje umugqa okanje otshekile, lo mase uyasika-ke iphethini le izothi ilophisa omkhulu, angithi uyabo khona lo mkhulu, base kuba khona lo isayidi elincane kuthayi, angithi niyanenwa uthayi ukanjani. Usuzosika-ke iphethini yakho la, mangisika la khona azolingana lawa masayidi ngijwayele ukugoqa kanje, angithi uyabo, sombiza ngo-phethini 1 lo sesoyenza u-phethini 2. So laphana uzokala lapha la kutsheke khona, ukale uthi ubani lo ansi, uyabo, ngithole u-half, 5.5 inches. So leyo nto koshiyashiyana phela, uthi wena uyenza omkhulu uthayi ngeke asafana ama-measurement, kodwa uma wenza lo owenza imina, shuthi-ke uzongidwebela ibhokisi elide, i-rectangle, leli lizoba u-5.5 inches, ubude bawo lizoba ubani, u-30 inches. So ububanzi balo liwu-5 nohhafu we-inch, yabo. So lento ozongenzela yona i-rectangle njengoba besenzile ekuqaleni, shuthi nje uyabo, njengoba ngilinganisa, ungathatha yona leya nto leya uphethini 1 ukale ngawo, angithi ubani lo wami uwu-5.5 laphana,
leya ndawo le ethi ukutsheka leyana, so fanele kulingane. So ukuthi udwebile-ke ibhokisi elide, angithi uyabo sesidwebile, uzongena ngobani? Ngo-half we-inch, u-half we-inch kwesiyami, ngene ngawo laphana. Base uyahlanganisa nje kulabo layini laba bebhokisi elide phela bengekho ama-measurement. Kuya ngokufuna phela ama-measurement, mhlawumbe ungayehla ngo-8 or 6, kodwa angisebenzanga ama-measurement. Base-ke uyehla kobani? Ngo-3 inches, yabo. Base uyadweba futhi omunye ulayini utshekile lana. Uzoyehla, uzobhala phela ipati nendawo, base uyehla ngo-2 ngama-inches amabili. Uzoyenza-ke kanje, udwebe futhi omunye unxantathu nje kanje besezile nje, unxantathu laphana kwesiyami. Usuzosika nje ngoba besisikile leli lokuqala iphethini, ngithe uzogoqa kanje khona lawa masayidi azolingana noma ungawadweba aqonde, kodwa ejwayelise ukuthi angalingani. Kuthi ogoqa kanje, so kuyagoqwa kanje sengiyasika. Yilo-ke leli iphethini lami, iphethini lami leli. Uzothi unumber 2 lo, number 2, u-1 no-2, angithi uyabo. Usungahlanganisa-ke sellotape ukuthi ufuna ukusika phela kungabi nesimu laphana kuthayi wakho, koda-ke uzobona-ke nawe ukuthi wenza kanjani, sesiyasika-ke. So nayi-ke indwangu yami. So lo mcibisholo lo okanje uchaza ukuthi into yakho fanele uyisike ku-bias. Angithi uyayibona le ndwangu, nangu u-bias la ngayikunwebeka khona indwangu, angithi uyayebo, u-bias nje basuke basho nje la kunwebeka khona, angithi uyabo, iyanwebeka indwangu laphana ku-bias, angithi uyabona la. Uzocinga u-bias, angithi uyabona la. Thathe nje indwangu yakho uzobona nawe u-bias buyidonsa kuba ngathi nje iyanwebeka, ngisho kuyindwangu engenayo, kungayona le ndwangu enwebekayo. Uzothatha-ke iphethini lakho-ke uliphine-ke, so mhlambe u-1 meter nje u-right. Uzosika, uzodinga phela i-lining nalo phisi wangaphandle othayi, kodwa phela ungasika phela vele kuphisi, mhlawumbe uthenga indwangu eyodwa usike i-lining kube indwangu efanayo, inkinga ayikho. Uzoyenza nawe lo thayi ofuna ukuyenza, uzobeka-ke kanje mese uyasika. Angithi nami ngiyasika, usuzoba nophisi abawu-4, angisazi isiZulu Nkosi yami, ngizongixolela, bawu-4, bani noma bakaki, ya bawu-4, kodwa angisazi isiZulu sami siyabheda. Angithi uyabo bangaki labo phisi bakho-ke, usuzobathatha-ke, uzobathatha ubathunge lapha, angithi uyababo, ngibabekile kanje, ngibabekile, fanele nje mase bathungile bahlangana kanje, angithi uyabo nami ngiyayenza kanje. Uzothatha-ke ophini, uphine phela, uphine laphana ngophini bakho, ukuze manje lento le ubone ukuthi ba-right. Ubuye phela mase uqeda ukuphina uthi kuzophuma kanje, angithi uyabo, uphinde kanje
nalo piece we-lining uzowuphina kanjeyana na, mase nje uyathunga laphana, uyathunga ya uyathunga, mase uqedile ukuthunga uzohamba uyo-ayina ngizi-ayinile mase qede ukuthunga mase uthungile kodwa phela uzobona nawe kuba ngathi manje akulingani ngiyisikile phela leyo ndwangu inkinga ayikho la ngoba phela engithi yabo ayiqondanga engithi yabo kusalile la kancane ngitrimile nje laphana ukuze phela kolingana engithi yabo. Angithi uyabona-ke la ngithrimile nga-ayina ya ngi-ayinile kuhle-ke ukuthi u-ayine khona lo thayi wakho uzophuma kahle uthayi wakho. Ngithi uyabo sesinophisi nje abawu-2 abade usuzothatha-ke laphaya angithi uyabo lapha kunxantathu uzongiphinela nje laphana ugcine nje la kuphela khona i-triangle yabo la kucije khona la kuqala khona nje ukucija uzothunga uzobona nami ngizobhalela ngo-chalk khona nizobona kahle kuthi mhlambe khona into ongayizwa kahle ungashiya i-comment lapha ezansi mase uthunga la ngicela bandla noma ungawubeka phansi nje uthayi uqonde kahle ngoba phela mude ungagcina usuyenza amaphutha nje ubeke kahle ubone ukuthi kuyahambisana kahle kahle lapha. Ngithi uyabo la ngidweba khona nje nawe uzothunga nje into engathi i-roof yabo uthunge nje i-roof lo noma u-V yabo u-V ya sithi u-V uzothunga nje u-V kuphela la macala awu-2 angithi uyangibona yebo uzothunga u-V lapha asithi u-V la kucije khona nje uthayi uzothunga khona la kucije khona ya uzothunga khona ibo ngicela u-like muthi mhlambe ividiyo ikusizile u-like laphana ngajabula kakhulu muthi u-like ividiyo ushiye nekhomenti. Yebo ngiyabonga iyo-ke la angithi sesithungile ngizotrima kancane lapha ngithi ukunciphisa phela indwangu ikhona lami lizovela kahle lapha lezansi ayithi uyabo base-ke ngithatha-ke ipeni lami lapha ngenza phela ikhona lami lapha la kucije khona kube right kocija kahle ngithi yabo ngiyasika laphana ngisika nje angiyisiki phela yonke isima la angifuni ukuthi izoba ibogqinzi laphana mase ngithi yabo mase ngijikisa kanje mase uzothola nawe noma isivalo sepeni noma yini wenze kanje ukhiphe-ke laphana nawo-ke angithi yabo u-ayine phela u-ayine angithi yabo usuyaphela angithi uyabona-ke uyaphela uphina uqondanise kahle phela laphana uphine i-lining nalo piece wangaphandle uzobaphina nje bobabili labo piece laba bothayi njengoba ungibona nje nami ngiwuphina. Mawukuthi shuthi bengifuna leli side leli elinombala othi livele shuthi bengizophina ngoba kuvela lona njengoba ngithunga. So leli isayidi ofuna ukuthi kuvele lona
ngaphandle, kusho ukuthi ilona ezoba ngaphakathi. Leli ezoba ngaphandle uzobe uthunga njengoba ubona nje uzobona nawe uphine nje kanjena, phine ulokhuze kahle ubuke base uphinile uthi u-right yini akukho yini la kungalingani khona ulungise khona manje ungeke ukuhlupha mase u-ayina. Angithi uyabo usuphelile vele manje uthi hhayi usuzodonsa-ke udonse kuze kuphume phela lo phisi wangaphandle. Angithi uyabo usuzothatha-ke la okunesimu khona la uthunge khona kuzoba phakathi nendawo, uzokumisa phakathi nendawo. Nani niyakwazi ukuthi hhayi uthi kanjani, uzokumisa phakathi nendawo, ayine ufake i-steam, faka amanzi, uze ufake amanzi, ayine, yawu ayine, uphendule u-ayine ngaphezulu, ayine. Eyi nami ngi-ayinile-ke futhi bekushisa-ke la, hheyi nga-ayina bona uthi hhayi bo. Nawo-ke tada, nawo-ke lo thayi wethu. Ethi niyawubona uthi hhayi wethu-ke usuzogoqa-ke nawe-ke akaze nami uboshwa kanjani. Angithi uyabona la kunesimu khona la, la kodwa phela akusabonakali nokubonakala. Hhayi siyabo usuzobopha ngendlela oboshwa ngayo uthi hhayi eya mase uyawufaka-ke. Uyawufaka khona hambe ucelile uthi akugeze ngimsize ngothayi, ngiyathemba uzosizakala yabo. Ziningi iy'ndlela zokuthunga othayi Nkosi yami, akuyona lena ziningi. Nawe nje ungaya ku-Pinterest akhona amaphethini othayi ahlukahlukene ungabona. Khona ku-YouTube akhona nawo amavidiyo okuyenza othayi. Ngize ngawufaka naseshetheni-ke angithi niyawubona othayi wethu ukuthi buhle kanjani. Ya ngiyabonga kakhulu ngokubukela, na-subscribe-a, na-like-a, na-comment-a. Ya ngiyabonga kakhulu. Ya, thank you.